Hey hi All India Radio Aizawl ani chanchin thar puan hmain ngai thatu te chan tur Azadi Kamrit Mahotsav zona ilopuang masang u zanin khuis zona chu Motilal Nehru le Chittaranjan Das te party din kha enge ming ti ani kan puang nun lenge Motilal Nehru le Chittaranjan Das CR Das te party din kha enge ming ti ani in chhana te WhatsApp emo SMS in phone number Pariat panhi panga pariat pakhat panhi pathum paruka emo email ID airdigest21@gmail.com ate thelu thei ani zona chang dik ma saber tui nak tu jan chanchin thara puan ani ang tuna chon chanchin thalo ngai thak chun zomang u achhiar tu si len sang puya ramin zalena hukum som sir pangan lomna kal zela sarkar la pibuat sai Azadi Kamrit Mahotsav Iconic Week Polin FCI Divisional Office Aizawl chuan Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Puke Larinlen Hovin Hunan Mang Ol Samzog la Thazok Revenue Department in na athona tur computerization of registration National Generic Documentation System Chanimin Khan Revenue Minister Pulalwat Keman Serchi pa ahong Prime Minister Narendra Modi Hovin ram chunga mi pui hrisena lamdin mun COVID-19 vaccine pek chungchang ram chung din mun New Delhi a sarkar mi poimo tem an clear ho Naktip thotan nia tangin Parliament Thasik Thut Khom Tran Anidon Ramin Zelena Mu Kumsom Selpanganalom Nakal Zela Sarkala Pui Buat Sai Azadi Kamrit Mahotsav Iconic Week Polin Food Corporation of India FCI Divisional Office Aizawl chuan Nimin Khan Hotel Regency Hunan Manga Food Civil Supplies and Consumer Affairs Minister Pula Kelarin Lenan Man Pui Minister chuan thu soin Tundin mun thleng tur hian sarkar la pui chuan mi pui tan hma lan sa hle ti FCI point sarkar program le scheme tam tak thatakina kalpuya chung jinga chuan NFSA program kalpui dante mi pui har sa zual point ei tur tla chamlova hun taka bu fai a pe chuak thinte thum chung stock anei thereng te chu lom omati thwa soya welfare institution scheme kalpui chu fashale mer thei tam takle zirlai har sa ten an chortang kain school no pangte chachun don po FCI kaltanga supply ni thu tar langa state sarkar in non NFSA ration semtur ale sakthin po engemaw chen aman tlom jokin open market scheme in arwa man sakti soin puke larin lena chon covid pui len hnuwa ahma aya jingle tamjok leithei tur ro manna FCI na siam chu alomom hleni atia non NFSA ten khatin bu 5 quintal singa anei je thene tur ro manna te asiam thei chuan alomom hleang ati bok heba kain chimlama FCI go down longkai le lunglei atangin OMSS te hi pek chua ve thei ni se adum hleni ati Minister chuan FCI in sai ranga FSD go down metric ton sing khat dana tur asatran to chu lom omati thu soya khozola Mizoram sarkar in hun ape fel to ti po soin document pay fel vele FCI lamin kut an thak thoi be se ti asoya India ramin kum som seri panga na zalena lom mek line FCI in kongchang changa mi puitan na atho dan chu enton tlak la chhon omati thu asoi ani All Samzog le Thazok Revenue Department in na athona tur computerization of registration National Generic Documentation System Chanimin Khan Revenue Minister Pulalwat Keman Serchi pa ahong Serchi DC Conference Hall honnein khoma hian Minister chuan computerization of registration hi kumsang ni som pakua Khan Aizawl District a hon alo ni to Mizoram apani nan Serchi pan hong le theita chu olomom hle Serchi District mi puite an van nei hle ni atia in mun le ram sarkara chinchia le chu tiang lam kai hnoi thil tin rengte ol samjokin mi puiten anti thei to dona an mun ma le khapoi mo te computer hmanga von vek ani to dona in mun le le shal thuwa te le khapoi mo bo thuwa te thlengin he hmalak na hian na satakin ati phui sui dona ni ati Serchi Borsap pu kumar abishika point India ram hun danga mun ma pas anen kol dana chinchia dan enin Mizoram point he hmalak na hi amamo hle to ni na langa he hmalak na hen me puite le revenue ma thoktu te tan ol samna na satak athen don ba ka aramri thuwa boina le lekha poimo bo thuwa boina te thlengin atitlem thei don ani ati Sports Minister Purovat Romoi Roite Chugauhatia North East Sports Conclave telin thuwa soi Assam Sarkar le the Hindu Chanchimpu bot sai North East Sports Conclave Radisson Blue Hotel Gauhatia ne hian Purovat Romoi chuan Mizoram in AstroTurf Football Ground som ani sa baka athar somni pali nei bel thuai ni tur thua soya hengte kongshang shanga sumzon khom atanga nei turani atia State Kata Stadium ruak atam thu soin heng stadium te hi an hmangtang kai tok lowani theya Mizoram ai ro chuan man thei hun tur in nga ngai khopin stadium in delona alana sani ati
porobat romoi chon sarkar lai poi thine tu ten kumsang ni som pore tanga donor noya NESIDS NEC scheme te tidang lama infirm nam hasona rural siam tur lam ati top chu a fulovin hemi chungchanga hian marchak state sang te tang rola be tla na ngai ti a infirm na lam hasona tura marchak pola sum hu thin a top ta chu awiam tak zetani ati minister chuan National Education Policy sakni somnin sport angai poimo thu po soin tun ma July puitu pakhat ni thin kha tuna chuan July taktaka om to don ti soim infirm na hi India rama alian tol dona hemiatan hian in bo se that angai don ani ati mithan kha chuan football ma son atan che thok turin ama chuan ngai mai thei ti soin infirm chi sang om zong atan thei to pa choti Mizoram me puin riat puani ati a boxing lama nasataka malak ani thu soin international boxer po Mizoramin anei nual to a professional boxing po kalpui tu mani ati bok ten zola ponta tu mi malle pol sang te tan ponta asum dong company din dan zir hona bot sai ni nimina tran ni o zir hona hian natlang producer company din tu ten thuan soya anni hi ten zol be chan weaver producer company Mizoram ma saberan ni a an mani ka shwa tu MZU associate professor Dr. Rama Raswamy Hovin antel ani Sarkar lai pui Ministry of Textile noyami Weaver Service Center chuan nga event du le zona ne te tan an hriat du zong hriat thina tur hmun an buat saya Sarkar lai puin ponta tu tan malak na ne sang te pho chokin zir hona tel ponta tu then khate point an mamo dilna te an thelu ngalani then zola ponta te hi Indian School of Business Hyderabad mithiam te na shalna lamle a thelar lama malak dan tur thona kalpui me kani a zir hona hen ana yo team pakhat ron telin ponta tu te ne anin kom ngal ani District Level Inspection Committee longklai chuan nimin khan longklai khopui chunga home pathum observation home Lairam Motherless Home le Lairam Child Adoption Center te tloin ani enkol dante an enfia inspection team hian no pang enkol dante thatok MT an enfia tuna hian observation home a hian mipa pakhat le hmeichhia pahnih enkol meka paramedical staff pakhat an nei thin chu hmundanga son newangin hrisana endik konga har satna an to chang om thin thu hriat ani a heng no pang te hi counseling po pek thin ani bok Lairam Child Adoption Center le Lairam Motherless Baby Home hi Lairam Baptist Goshen Assembly noya thoktu ten enkola tuna hian Adoption Center a hian no pang pakhat enkol mek ani a he center no pang omzinga then kha chu India ram pon namami ten fa anga enkol turin an lak thu thoktu ten an soya Lairam Child Adoption Center hi sarkar puin ein akal meka no pang samni pani enkol ani District Level Inspection Team hian chairman puhun lom oma District Program Officer Hovin an thok chuak ani Chanchin thar hi All India Radio Aizol changapuan ani Prime Minister Narendra Modi chu naktuk choma dar som pakhathian All India Radio Man Ki Baat program kaltlangin mi puiten hena thucha soile dona tuntum hi Man Ki Baat huna man voi somret pathumna turani a mizo tonga lelin sun zomanga zandare tati chunon ne ani ang Prime Minister Narendra Modi hovin ram chunga mi pui hrisena lam din hun le COVID-19 vaccine pek chungchang ram chung din hun New Delhi sarkar me poi moten an clear ho he huna hian cabinet secretary Rajiv Gauba Principal Secretary to Prime Minister PK Mishra, Union Health Secretary Rajesh Bhushan le Niti Aayog Member Health Dr. VK Paul te po antelani Prime Minister Modi chu tun hnai khovel mundanga shik chithar dar mek le shikai din hun shil fi ani a ram chunga hrive enkol dan din hun le shikai chak dan test positivity rate chungchang chu soi hawani a pomodi chuan vaccine dose na pek konga chakjok a hmalak tulati thu soin state din thunei tu de chu vaccine dose khatna la to ten dose ni na ahun tak an lak theina na hmala turin ti a tun hnaya covid shik chuak thar omicron chungchang po soilan ani a Prime Minister chuan he shik chuak thar laka inveng turin rang taka hmalak anga yati a me puite po tun IFM khul azol turin adu thu soya rampo na tang ronu zongjong te lovil uluk angai thu soim shik an kayam ti endik thatzela poimo thu soi ani naktip thotran nia tangin parliament hasik thut khom tran ani dona tuntum parliament thut khom masabera hian dodal hlona satak farm laws pathum sud lena tur bil podlu ani ang ponto angin Prime Minister Narendra Modi chuan heng dan te sarkarin sud le arem ti thulo puang to ani farm laws repeal bill sangni somni pakathian sarkar dan lo om to Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2023 Farmers Produce Trade and Commerce Act 2023 Essential Commodities Act 2020 alu alan don baka Essential Commodities Act 1955 siam that ani bokang BJP chon an part MP te sarkar khop tu le reserve sabha om kim thap turin hriat tirna lo peto ani
ram chunga covid vaccine dose viable che za somni bakha chuang pek to ani a darkar somni medical chung khan dos no samsir pathum singa le sangriat pek ani thu union health ministry chona soi heti lai hian chikai thar sangriat zathum som paret mu chuani a rive en kol lai hi noi khat sangsari le som pakwan oma rive en kol dam sing khat le zakwa somruk pasari ombel le im rive en kol dam hi za zela somko paret point pathum pali ani a kar khat chunga shikai mu chu hi za zela bial point paret anga chut ani chanchin thar cherti top na na tang pui ramin zelena amu kumsom sir panganalom na kal zela sarkar la pui buat sai azadi ka amrit mahotsav iconic week polin fci divisional office aizol chuan food civil supplies and consumer affairs minister puke lalne hovin hunan mang ol samjok le thajok revenue department in na thona tur computerization of registration national generic documentation system chu nimin khan revenue minister pularot keman serchi pa ahong prime minister narendra modi hovin ram chunga mi pui selna din hun le covid-19 vaccine pek chung chang ram chung din hun new delhi sarkar mi poi moten en clear ho naktip thotan nia tangin parliament khasik thut khom tan ani don chuti zong chu chanchin thar kan pon thei chu